إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مفهوم على من كتاب التوحيد واحد كافواني مفتوح فانساستيم ونبابي لا يقول عبدي وأمتي تمنّك فيرهن على أدي أنهن على بيقول نبون مغوا على من كوريرك فيلا ولا يقول بونون एकशीगन वा हालत तक है तो बुनो एकशीगन वा हालत तक तफसील को बारे बयान को मेरे अर्गु में फशानी मी बाबुम मुसन्निफ रहमहुल्लाह निरवा फायदा तक अबेगत विदालो फीही मसाइल الأولى فرط مسلك النهي عن قول عبدي وأمتي تيمانge فيرهن على أدي أنهن على مفدين ونون نهيبكم واواك المكوري فيلالو فاه كفاني بس එමිහෙක්ගේ මිල්කියාතුක දශක අලොන් ගොතක පුරි මිහෙක්කම ගවියස් එමිහෙක්ගේ දරජායි මකානත් තතිමායකි ඒනාගේ ඉලාහු ඒනාගේ මච්චක් මතිවරිවේ ෆාවා ෆරාතෙක්ගේ වට්ටෆාලේ නුවත අනේකා දෙරකුරුමුගේ තසවුරෙන් හිමෙනේ වෙස්තනගේ ගොත බේනුම් කුරුම් ودّرجن واق. الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. دوناي على ميها مفداي نبناه شكمه ربي أهرنج رب إنك صاحب ميها دمال أي أهرنج رب إبتا نبناه ولا يقال له أطعم ربك अदि एनाया नुबुने वे होते माने कि एवस्मी कालका दिमार नुबुनाशे खलेगे रब्ब कांदेश ए साहिब मिहा निस्बत को रब्ब कांदेश बोंदेश अल्लाह सुब्हानहु व तआला एवस फरात को रिज़्क़ का हाजत का बेन वडिगा फरात में रब्बो के कलिमा बेन को कुफ रब्ब कांदेश एवत बुनीमा ඒ හගීගතුව එමිහුගේ මුරාදකි ඒනාගේ සාහිබ් මිහ කාන්දේශේ බොන්දේශේ කම ගවියස් බේරු කුෂුම් බොඩ රක්කාතරි ගොතකි ඒ නුගුණ මේ ඉබාරතේ කි ෆාරග්ගාවස් මේ ඉබාරතෝග සෝරිහ කො ශිරුකුන් වත ශෝරිහ කො නූනස් උඩ ශිරුකුන මෙ සිමෙනේ ති මුසන්නිබ් රහිමහුල්ලාහ ගෙන්නවා ෆබාබේ නොයි तौहीदुगे इम्फार हिमाय को रक्कातिर कुरमट्टका अलगुन मेंगे मुआमलात को बहुरवागस ए फदैन हीवा बावत्तोगे वाहगे तकम अलगुन में दुर्व रक्कातिर उम बार अलुबा गेन्ना फा बाबे الثالثة تمني تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي نبي صلى الله عليه وسلم دبّا فتعليم وقلنا دبّا فاوي كونغو تكتو على من بونمبي كونغو تكتو إيه دشوغا على ميهكا إيه مخاطب كرمبي عبدي أمتي إيكوت بونو نهي كربابا بونمبي غوينغي وني بيان كدوا في فتايا وفتاتي وغلامي فتا معنی کی زوام فينا فتاة الفتاة أي زوام أنهي كج فتايا وفتاتي بتاعا سب أقول من دبي بهوغا مي بسو بيرون كره وسيدا قلت أقول نيجين مش نكتة كي تيمان نجى جنگوله ميها زوام فيرين كجا نوتا أنين كجا بيقولتا تيمانge قاتو خدمة كره موله ميها إكالا بيده كم مخاطب كرما أمور كرباف وغلامي غلام से मीहे गातु के नगेंगुले कोई फुलाए एकहा लगत का बेरु को इबारत एगोते बुनाश आले के नुनाश एमे इन कोमस उसलूबकुम एमे न मुखातब कुराश الرابعه هتر وني تعليم الثاني هتر وني نبي صلى الله عليه وسلم देवाने उंगन्ना देवा फकंत माने के में फुरतो मिया सय्यद मिया साहिब मिया
sahib miha unganna debba poti timange alaye nobune timange gulam timange khadim migota mikahada ibarataku bona devana farat ki alay gotu gohunna miha enaya nabi asam angwa debba poti timange rabbe bunumuge badaluga bunashe mihe sayyidi wa maulay timange sahib mihaye nodi timange maulay timange ka bele to hale fa mihaye egota bunas timange rabbe einu bunas ema dekola seke fa ne be irshad debba furtam farato ei sayyid mihaya irshad debba poti ena darugati be alonna medoga ena purunwa egashige noa basta adi koba kam bonanje be anekkolon alunge gotuga tibe mihunna irshad debba poti emihun bunegen ne lafsai adi bunu egashige ma lafsaki koba kam basta dekola seke fa ne wani rangala no rangalo bayan ko debba الخامسة فسوني التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ فسوني ميكن نهي كربومගේ أصل مقصدك كوباكا غالغون من هنگه جاي وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ غالغون من واغدك باهرويا عباراتك كمغا ويس توحيد تحقيق كرو اگمانه کی توحید صاف کو algon menge ibaratu ga bahruga ga basma ko gaves onna jehene algon men puna bahek gaves algon men ko ibarat ek gaves Allah subhanahu wa taala ge ekkawantakama fushara adi fushara faane wata shiruku himene wata shiruku himeni daane fada ibarat tebes algon men beenu ko ge nuwane ka ekam efada kankam rakkateri wal jehene kam mitang me babuga bayan kore hadis ke murad me bawe sawbonna mitanon engengech isa abu musannif rahimahullah babani mala wafani dem fatwa fani fotuge fansas hatarona bab ei la yuraddu man sa'ala billah babu man la yuraddu man sa'ala billah mi babuga bayan kura fani allah ge wajhufulu medwariko allah medwariko wote ekalange namfulu zikuru koffa kamako edijje faratek raddu kogge nuwane ena fonwala ge nuwane che nudi no te ena edun hajete fudda nudi allah ge nam allah attaka minaka me koddesh assaluka billah aharen kalaya suwal kurame allah ge ismu fulon wat allah attaka wat allah medweriko mikota allah ge ismu fulo zikru kofa bonefiyamu emiha ko raddu no kurash emiha dugo no lash mane ki emiha ka edun ka fudda nudi miga ilmori bayan kora foni komme miha ki emiha kede komme kamek fudda dinum me hadis ke dhar not mita genwa par riwayat dashu wajib wa pa kenu adi komme miha ki mihe gaatu ga ede komme kame fudda deve halatu gonna mihe bes adi komme ke ede kankama ke shari hodu hudda kama kasnoda bayin alatto ga mihun gaatu kankam ede iru ede faratun ede kamen aneka fudda dinum eenaga macca wajibwa halate ga hore mekam gasida salaka dariyako noni ambako eenage firmiha gaatu noni dariyako eenage bappa gaatu komme lazim kharade denje chek edeni ehme je fadhatu ga sharri gotun eena denje libenje haggen noniyam rayitako verikam go faratun eene libenje haggege wahaka bunani embejam oti sharri gotun denje hagge haggena denje en nuniyam en kamak miyek suwara kuraruga anekay ki tanavaskam ga ahlore ekkam ga ve ena beenum wa daruri kankama ehinen kankama beenum kura mudala fasa hore fame ena atuga itura hunnakam ga wana me fadharate ga muslimu hajat fudda dirun ei ena kodden jerekam darurate gurimek daruratum salamak kodden matta ga adda tihalek ga wame hada tihalu salamak kodden matta ga ena je kura tarwaskam ga ahlorikam ga nuwana me namas ene ke kam fudde his halate gurimi ekam gane fadharate ekam mustab wegembe ekam fudde adir nemat mega me eduni ede mihage halatai emihe kibang edewunu mihage halata bala eki halattoga ekankam fudda dinumge hukum tafaat wegembe ben halattoga wajibeda ane be halattoga mustahbeda ane be halattoga haram shada ei ena ede edumaki shari'atu huddakama nuwa nuwata algon men ede etchenge hama kandeligin haram kamaka ena beenum qur'an etchikan kasharu akowanya
එවද حالتෙක එච දිනුම් මනාවෙකින් වා ඒ හදීස් මිතා මුසන්නෆ් රහිමහුල්ලාහ් ගෙන්නවා රිවායතකි بدار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح حديث کے مراد میں اللہ البفاق رسول نبی عبد الله بن عمر کی بن روایت فوے وداروی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روی من سأل بالله فأعطوه الله کے نام فلون سوال کو فکم گانما کمو کے دی جک گانما فہیدن کمن اینے قدش فدادش ایک میں فدادش ومن استعاذ بالله فأعيذوه ادی اللہ کے نام فلون කමක්ගොන් රක්කාතිරිකමන් එදිජ්ජනම ඒ රක්කාතිරිකමන් ඒනේ දේශ ඒනා රක්කාතිරිකමන් ඒදුන් කමක් ඒනේ කොද්දේශ ومن دعاكم فاجيبوه اتبامه دعوه الديفكم قوانما اي دعوه اتبامه اجابه ديش ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه اتبامه نهيكم ميو قديفكم قوانما اي كما اكشيكم بدل اتبامه ديش مكافاه ایک معنی کہ اینا اے قدین هيوكم بدل تبامهم إنه ديشه فإن لم تجدوا ما تكافئونه تبامهم أتوقع هيوكم بدل دينه قتك وتمنبرك نكم قوانما فدعوا له فهينا تكا هيو دعاء قرش حتى تروا أنكم كافأتموه أي تبامهم إنا يقدن هيوكم بدل مهار ديويج كما هيوا ورا قبول كره ورا إنا تكا هيو دعاء قدش تبن مهار ඒනා එකොද්දින් හේකොම්ගේ බදලු මිවර දුවා කුරීම ලිබිෆා ඔන්නානකම බෙලේවර ඒනේ හේ දුවා කොද්දේශ තකුරාරක දුවා කොද්දේශ මේ හදීස්ගේ මුරාද කිමිත හේකොම්ගේ හේද කුරුමුගේ වාහක දෙක්කම කුරීග කංගමුගේ එදුමුගේ වාහකගේ සවම දක්කන්ජේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වරම්බඩ බාර ඔලවා ෆෙක්කමෙයි මීහුන් එමීහුන්ගේ අමිල්ල මසකතුන් දිරියොළුම හදීස් කුරාෆන එම්මෙ හේය රිස්කකී මීහා ඒනාගේ අමිල්ල මසකතුන් හොදා රිස්කත් අදි ආද මේ දාවුද් ගුෆානා බේගතුන් හදීස් කුරාෆන එක ෆානකේ කේෆානක අමිල්ල මසකතු අමිල්ල අප්පුලුම් කුරවා මසකතු නෝනේ ෆරීකුලවා බේකලේ නුක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අස්සා බේකලොන්න අමිල්ල මසෙක්කතුන් ඔළුම අදි අමිල්ල මිස්මිහුගේ ගාතන් හාජත්තකු නුදියුම එකේ පාන බාර ඔලවාෆෙ මින්වරු බයින් අසාබේකලුන් එබේෆුලුන්ගේ අස්මතිගේ සවාරුවේ ඉඳා අහුගේ ලගම් වෙට්ටුනස් අතුගොන්නෙච්ච වෙට්ටුනස් තිරි බිම්මතේ ගොන්න මිය ගාතුක විදාලු නොවේ තිමන්නේ ති දික්කොල්ලාරස් තිරිය ෆෑබ වඩාගෙන් එච්චන් ඉප්පයාගෙන් අස්මච අරවන් සවාරු වඩාගෙන ඒ දරජෙන් එබේකලුන් අමිල්ල ෆෑමච්ච තෙදෝ මසේ කුරවාෆ එම සලෆු සාලිහින් උසූලකි අමිල්ල මසෙක්කතුන් හෝදා රිස්කුන් එමියුන්ගේ දිරියුලුම් බට්ටන් කුරමුන් දියෝ ඒගේ සෝබුන් මීස්තකුන්ගේ ලෝබි ලිබේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරාෆේ මීස්තකුන්ගේ අත්තෝගාවා මීහුන් අතුගාවා තකෙච්ච තිමා සාහිදු වස් ඒරු මීහුන් තිමා දෙකේ ලෝබිවා එමිස්තකුන් අත්තෝගාවා තකෙච්ච තිමා හාජත් තරිවේ එමිහුන් ගුෆාතුන් අවද ආදේශ කුර හිඟම් පරාක්කම ගානම තිමාගේ හැබතයි කදරයි මකානත් එමිහුන් කුරුමතිගා වෙට්ටි තිමායකි එවස් ඉස්සත කදරෙන් එමිහකම ගා දෙකෙන් දාන මීහාගේ හැබත කදරු ෆෙට්ටුමට්ටක මීහාක අමිල්ල මසෙකතුන් දිරවලමකි ඉස්ලාම් දීන් වරබොඩ බාරලවාෆ කමෙන් අදි මීස්තකුන් ගාද සලාන් ජම් හිඟුන් එයි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වරබොඩ නහි කුරාෆෙක් අදි එකම නුබාකම් බයාන් කුරවා එකේ හදීස් කුරවා වනි මීහුන් ගාද සලාන් ජම් ගොස් ඛියාමත් දු ඒන අන්නරු ගේනක මූණු මතීගා මහෙන් නොහුන්නානේ මාන එක්කොම් මීහා කෂගණ්ඩක ෆෝන් මීහුන් කුරිමතිගේ එනගේ මූණු අඩිකුරික මට්ටක මීහා එක්ක කෂිගණක මූණු එක්ක ෆොන්නානේ මීහු ගාද සලාන් ජම් දාකම ගවාන එම අස්ලකි මීහක දරූරේ حالته කොත බොඩුවගෙන් බ حاجته ජෙහි حالته ක මෙනුයි එමිහෙක අමිල්ල මසකතුන් දිරිවලම
ei islam di warabboda baralawa kame enames diriyomu gohonna gotakun daruri halate medure chikum gawanama miheggaatu haajata edun ei islam di hudda kurafek enames ekam wegen nuwane eenage asasi diriyolumuge asas eenage vishnugunan jeeni Allah subhanahu wa ta'ala ge ni'mata rahmata ko eena kura masekkatakun diriyolum battan kurun ei eenage vishnuma fikuru hunan jeene be emige be dekol suwal kurum be sei algun men vishna fikuru kuran jeene kama me ay ko dirumuga be sebur sharai mingadu tak bitaga musadmi fotuge sharahaga Abdurrahman bin Hasan al-Sheikh idala fawani zahirul hadith an-nahy an radd as-sa'il idha sa'ala billah Allah ge ismu fulun edij mihaka rad emiya raddu ko du kollu manik ala eche nudi du kollu ei nahi wegen wa kam me hadis ke ber boshun bede hai lakin hadha al-umum yahtaju ila tafsil en ismi aam kan eba beenum be tafsilak kuri warun dennewe eki halat bihasabi ma warada fi al-kitab wa sunnah ei Allah ko fatai nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnatuga bayan wegen wa waridegum wa hadis takku alik fayajibu idha sa'ala as-sa'il ma lahu في حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا كوني أرد النبي بيت المال يعني حقك أين إيديكم وانا ما حقه هنا دينجين وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل أما هم كوني أرد النبي ميهك محتاج إدون يروغا إدون ميهك مسنجكم غاوي أين أتوغا إتورا مداهركم غانا فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته أين إدم إنك حالة بلا دين واجب وجنبه دين حالة يكون النبي إفدا مسنجكم غانو يس أين يكم كوديكم غانا ما أين وانشكم مستحب وجنبه أي أين يكم كودينمو لا يضر به ولا يضر عائلته أين أدي أين عائلة يكم سب دتكم نفوركم غانا أي قرآن الله سبحانه وتعالى اقتصاد كربان امر كرباف اس اقتصاد کا مراد کی خرد کرمائی لبے منور خرد کو گن کنکم بلہٹ اے اقتصاد کو مان ہمیں کنے لبے چ اسراف کرو اس مناکم ادی دہیوتی کو مبارک کرو سے مناکم قرآن اللہ سبحانہ وتعالی ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط තිබාගේ දෙයක් කඳුරා එක්ක බඳෙපා කස්තෝලා නොබාපස් මේ ලෆ්සි මුරාද් ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي දෙයක් කස්තෝලා කඳුරා පති බේබි මෙග්මානේ කි අතුන් එබස් නුදෙන් එග්මානේ කි දහි වෙදින වාස් මුබ්බාර නුකරස් ولا تبسطها كل البسط ادي එක්කොන් එදේ ෆතුරාස් තුලස් උරාස් තුලස් ඒරුම් මේහා අතුගේ එබස් චෙන්නති ඉන්න ජීදා එමෙ එක්ක බාරකෝ ගස්නවාන් අද එක්ක හුළුවාලාගේ මස්නවා එමෙ තිමාය බේනම දරූරි කන්තක ආයිලාගේ කන්තක පුරංජේ kharawittක බාට්ටාප අදි හැම යකුවා එහෙනේ මිස්මියුන් හාගෙත ෆුද්දාදිරු මෙදු මිනුගේ kharadu ඒ ඉස්ලාම් දෙන් බාර අලවාෆා අයිගොතේ හැම යකුවා ඔබ ඉස්සත යහෝ ඉස්ලාම් දි වරබ්බඩ බාර අලවාෆා එකමයි හේව කන්තක හේද කරෝ කී කුර්ආන් වල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුරාෆන යා අයියුහල්ලදීන ආමනු أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي إمام الجميس تكون تبامهم هو داعم فاوا هو دي هي ورانغلو تكيدين تباميو هيدا قراش ومما أخرجنا لكم من الأرض التبان إله بمن تبامهم نتكا نرد رزق تبامهم هيدا قراش تبان إله دبي تكيدين تبامهم هيدا قراش اللهم دبي فراتو بينغني هيدا قراش اللهم هيدا كرمكي باي ميهن نن هيوا غوتون اي مدا مدونغي حديث گاس ما نقص مال من صدقه صدقات کے سبب مدل مدنوان صدقات کی مدا ایترو ایکی میں صدقات کو تو اتما اللہ تکا خرد قرا چنگئی دائمی کو تک منفع قران قرمت کا اتما رکا قرا فیسا گئی افاسا ایک استو مقام کے رکا اہری فورف قیامت دو تما ام بودن اے فیسا ہوتی کہ منفع بین ودو اے صدقات کے فیسا ہوتی کہ فائدہ تما قیامت دو فینا ہم اللہ تک ہید قرا چنگئی دیے چکم غفار کا وسینو قرا اے فرو ابے کی اللہ تک ہید تبے وڈ صاحب ناون میتاگا کیا فوان
ಆಯಿಷಾ ಅನ್ಹಾಗೆ ಹಾದಿಸ ಐ ಗೇಗ ಏಕೆ ಮನಾಗೆ ಗೇಗ್ ಕೊಳಗ ಎದ್ದುಗ ಬಕರಿ ಕತಿಲಾಗೆ ಕೆಕ್ಕಿ ದೆನ್ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸುವಾಲು ಕುರೆ ಮಿಯಾರ್ ಕೋಚಿತು ಬಾಕಿ ಒತಿ ಏಕಮನ ದನ್ನವನಿ ಬಕರಿಗೆ ಮೀನ ಮೆಂಬರ ನೂನಿ ಬಾಕಿ ಎಮೋತ್ ಮನೆ ಗೇಗ ಎಬ್ಬಾಯಿ ನುಬಹ ಎಬ್ಬಾಯಿ ಬಾಕಿ ಎಬ್ಬಾ ಕಮುಗ ಏಕಮನ ದನ್ನವನಿ ಅನೆಬ್ಬಾಯಿ ಗಜ್ಜೆ ಅದಿಸ್ಕೊಳೆ ತಿ ದಿಯ ಬೈ ತಿ ಒತಿ ಮನೆಗೆ ಗೇಗ ನುಬಹಿ ವೆಂಗೆಚ್ಚ ಏತಿ ದಿಯ ಎಚ್ಚಕ್ಕೆ ඒ බකරීගේ බහුම් බා හොස්කොල් ලිබ ඒ ආරමන ලිබෙම වෙච්ච එහෙම අල්ගොන්මගේ මීසාන තෆාත් අල්ගොන්න හිවනි අනබ්බා හුස්වියේ අල්ලාහ්ටක හේද කුරි බා එයි අල්ගොන්මෙන් අතුක අස්ලෙන් එච්ච අල්ගොන්මෙන් කෑ හුස්කොල් නැති එයි අල්ගොන්මෙන් අතුන් දා බීවෙන් දාච්ච හස්සක අදි ඉස්රාෆ් කුරාකම ගවන එහෙම එයි අසු ශරයි මින්ගණක හේද කුරු අල්ලාහ් තාලා අමර කුරාෆනේ ඒගේ බදලක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙවන ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه أدي هيدا قرآن وس قرآن الله تعالى قافني ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون تبامهم هيدا قرآن تكتيغا تبامهم مي قدتي قتم بس إيجي واتر قتم بس رغلون در درجة إتشي تبامهم إتشي نون هيدا قرآن ييغو إلا لكم إتشي إلا لم بيما إلا أن قد دامس مسكت كبيما صدقاك مين مين ميك ديف إيه ميك ديف أستوى كيدو كأي لك نقطة كم صدقاك كور منو هفاعين دام بسينه بودكم كبيما ده كم اسمه كدينه مكيندا الله تكا هيدا كورا راغون من هيدا كورا مجهني لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون هيوكم ألقون من حاصل نوان ألقون من إم لوبي وايتي ألقون من هيدا نقش ألقون ما تقولنا ألقون من بس إيتشد كي لوبي وايتشك ألقون من الله تكا هيدا كوري ما أي أصله أجيء خلاص تريكما ما إيه تريكه هون دشو درجة أجيء ألقون من إيكوت إكار أجيء نونه خبيث ماني كرانغالو نو أجيء نونه الله ما قا هيدا قرآنيك ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ඒ ඒච්චේ තිබෑමෙන් නම්මිහෙකු දීෆියම් තිබෑමෙන් ඒක නොහිෆාන දෙලෝ මරන් තිබෙගෙන නෝනේ මිසාල අලගොන් මෙන්න මීහෙකු එන් එච්චෙන් අධ්‍යය ගොතුක සදකා දෙ ගොතුක දීෆියම් අලගොන් මෙන් මෙසේ ඒක නොහිෆාන දෙලෝ මරාගෙන තිබෙගෙන නෝනේ එහෙම එෆ දෙච්ච තිමා අනකා නුදේශ කොදු තිමාමෙන් එන් එච්චක හිෆන් ජේ දෝ මීහෙකු දික්කොල්ලාරක තිමා අමිල්ලෙන් එයි එවසෙච්ච නෝ කමුගානු තිමාමෙන් ලදු ගන්න අමිල්ලෙන් හිෆන් ලදු ගන්න කාලෙච්චේ තිමාමෙන් අල්ලාහ්ට කසදකා කරා බෑගනු නුදේශ අලගොන් මෙන් ඉෆම් වීම අලගොන් බා මිදෙන් කෝච්චින් මිසල් එක අලගොන් මෙන් සදගා කරම් වීම අලගොන්ස් මිනගෙන ගිය කොහොන එමෙ බායිච්චි එල්ලා දැන් පොඩෙච්ච මිහ අලගොන් මන් දින සාගොන් මෙස් එකම හිද්දති වාන අදි බේරුන වාන ගිෆාක් මෙෆ දෙච්ච නෝන අල්ලාහ් මව සදගා කරානි වඅලමු අන්න අල්ලාහ් ගනියුන් හමීද් අදි තිබෑමෙහොම් දන්නාෂ අල්ලාහ් වේ ෆුදුවඩිගින් වා හම්දු ලිබොඩිගින් වා රස්කලා දැන් වහී කුරවණි ආමුක මිය සදගා නොකරවා සවම් මෙත බයන් කරා අපනි කීවෙන් සදගා නොකරන ෂයිතානාගේ උබක් ෂයිතාන අබදුස් මිහ ගෙච්ච දේන් අරගෙන මේ උලේ කොවන්න ඒ දොර බන්දු කර වර මිස්නාදේ ඒච නුදී වානක කියාදේ මුලින්මස් ෆාරගති දීෆි එන මිහෙන් අදාපාන එහෙන් අදාපාන ඕනේ අද මිමහුන දෙංගන්න මහොස් දෙවිදාන ගේගෙස් පුරමුරි කන්තගේ පූරි කලේස් වර දති ගති උලනි මින්ගොස් බෑ වර පොළොත් එන ෂයිතාන දක්කාන එන හේකම කුරමුල වර الشيطان يعدكم الفقر شيطان اتبامه وعدوني فقيركم نارم فقير ودانك هذا قران نكره ويأمركم بالفحشاء اتبامه امر قران فاحش كنت تكش والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الله وعده ودغنوني كون كمغت فاحفسو إلى حضرة فاحفسو وفضلا إلى حضرة دوا فضلا وانت وريكن أي ألقون من الله ودغنوا وعدك شيطانا جوادك فقير كماي فاحش كنت امر قران ميكو هيدا كراكونا شيطانا بينوانه كنوكوبت والله واسع عليم الله تنوسكم وا مولا دنوديك مارسكلك الحديث کے حفظ می آیت کے البقرہ کے دوست فستوس ہتک دوست فستوس سورۃ الحديد کے حفظ آیت وہی قرآن وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه تبامهم هيدا قرآن شے تبامهم حوال كفا وتكدي
mitaga nuktaki ja'alakum mustakhlifina fihi muda ei Allah algon menna hawalu kurwa fach mustakhlifin mane ki ekalaange devvi echen algon men yamedu kantak kurani kinetto ekalaange devvi godak yamedu amalu kurmattaka ekalaange agumatuga lavva fach mudalaki mimma ja'alakum mustakhlifina fihi Allah tibame atuga istikhlaf kurwa fawa Allah ge mudalu tibame veda kuras me tasawwur ekobato misala kalgon duniya misala kata ko miyo kata rufiya bonde diha bonde mi bahas ni mine hadas denge hifimi ha kon ikhtiyar to te no bahai faat anguru bala dimmi ha bonde bahas dimmi ha bonde menne me fasa hadane timanne deeni ekamo ke ifami ha balani e namille hodichi konote dim faratu anga gota kanu haradu kurani Allah angawani mudalaki timangila devvichge timangila devvi muda timangila me angawa gota haradu kuras miwas devvi timangila devves devani timangila ekam agum nangiwani midi haradu kofiyam heda kofiyam den huswala den libeni egom me devvi faratu ge engewma ena nokyemantere mudalaki Allah agum nawal kurwa fa amanaten eilaw angawa gota ko mati ge muda agum me هذا كرنجين سورة البقرة قصتك هديها بنات وعكرافا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب هيوكما كي أي تبامهم موندا إيرمتي فراتك نوتا غلق فراتك إمور من نوني مانك وكي فراتك مون كريمت كرون إنون هيوكما كي الله إنجي فراتك مون بهتون هيوكما مي مدينة منافقون ناي مشركون منافقون ديا بيت المقدس gefula qibla badal kure me farata ekay fara emburi wada gatiya mi kongala bay ma wallahu ma qiblati allati kanu alayhi qul lillahi al-mashriq wal maghrib emi kurin gatiba farano ade farata qibla badal we kiwe gay mi kongala kamen gefum me farat emburen je kale fara widawate qul lillahi al-mashriq wal maghrib mashriqa maghrib ay allah milku avchi kiru baccha gotta sulaga gotta surya amarate allah milku em nukta ki ko baki farata ka moon embur men none nukta ke Allah engge goten emi hulu ei hulanga kirbiya iram uturabiya utura Allah amur fulak ke mantere un ei takwa ek komme baki farat ka mon embro ne embro nun ek takwa denga gawani henek mako astu hekama ke takwa ki walakinnal birra man amana billah hekama ke Allah imam wal yawmil akhir akhirat wa shay wal malaikatu nashay wal kitabi yadfattaka shay wan nabiyyin adnabi be kal nashay وآتى المال على حبه ذوي القربى أدي مدى أنا مدى لوب كرما إكوس مدى أنا هيدا كرم ذوي القربى أنا قاتي ما جميع النشاي واليتامى أدي يتيم النشاي والمساكين أدي مسكين النشاي وابن السبيل أدي حالو جيفا ودترور النشاي والسائلين أدي كم حاجتك هديك النبي النشاي إيه هو كم emein komme kamen ei algon men ege machan olen je hekam gotuga qur'an goni bayan kuraf hamhem suratul ahzab ge tiri sunatu allah taala angwafani innal muslimina wal muslimat hamakashor muslim firionai muslim angeronnai wal mu'minina wal mu'minat adi mu'minu angeronnai mu'min firionai mu'min angeronnai wal qanitina wal qanitat adi taqwa veri deem veri firihironnai deemveri anghironnai was-sadiqina was-sadiqat tedwari firihironnai tedwari anghironnai was-sabirina was-sabirat ketteri firihironnai ketteri anghironnai wal-khashi'ina wal-khashi'at adi birwati Allah birwati wa khushu'atteri wa firihironnai anghironnai wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat adi sadaqa qura firihironnai والمتصدقات صدقاء قرا انغرناي والصائمين والصائمات رودوري فيرهرناي رودوري انغرناي والحافظين فروجهم والحافظات ادي بامهم فرجتك ركعات روا فيرهرناي انغرناي بهي افتري فيرهرناي انغرناي
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أد جنا جناين الله ذكر كرا فيهن الناي جنا جناين الله ذكر كرا هندم كرا أنهن الناي مي إمن أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بان الله مي إمنك بدوجم لا فاه السماء بدوجم لا دارما أنا أروافا أمي كتير بيان كرا فوني والمتصدقين والمتصدقات صدقاء كرا فيهن الناي صدقاء كرا أنهن الله تعالى دارما هذا الاستوجا وني هم الوف إبن نبي صلى الله عليه وسلم ورب بودا صدقات بار علوي أنهم بيكا ونس بار علوي صدقاكم إفارق حديث كره بيتي من كله إفار نرك فين ودا غيروا ديكي ودا كتي من نركاغا أنهم نجينك إيه دو أنهم بيكون سوال كره كي بيكون تو أنهم جينبي إيه إفارس حديث كره هوني تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة تبا ميهم لعنة دينهم جنوان يهونا لعنة دينهم جنوان أدي فيرينج هيوكا ما إنكار كران أي مولي حياتك رواية قاسفة لو أحسنت إلى إحداهن الدهر إمام لحياتك إن أنهم ميهكا هيوكا كتابا كمس كمين إنه إدوك فينوني فيهم ميهك فراتو إرهنغ منوجيه كمين فني جانهم ميهبران ما رأيت منك خيرا قط عارن عليك فراتو دوها كس هيوكا منو دكي مولي حياتك إن أتكا هيدا كرسم كريا كبار قرآن إبس يوكا مكودي فينت وريها يوكا دهانا ميشو بتكا نبي صلى الله عليه وسلم وني أنهنون قبلنا جنا صدقاء كرو أمور كراف صدقاء كرو مكين نركا ميها سلام كودك ألفانا ميها دور كودك ميكا بلون أتوقع على فن دهانا يا كمفتو على فن دهانا يا إتشي الله أتكا صدقاء كرو مكندي نركا عذاب سلام تري ومتك أدي أنصار بيكون نبيهم القرآن الله سبحانه تعريفك بس وحي كرافني ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الحشر سورة نوانا إبيهم إبيكلون عمل نفسه توك ماتشا أنكم إسكولة أي مهاجرية بيكلون مدينة مكة مدينة بداغتيما أنصار بيكلون بس عمل حاجة تموري එකමකො සෙබේකලුන් අමේ නස්සුතකවර බොඩක් ඉස්කන්දෙවි කොම්බයිට මුහාජිරේ බේකලුගේ හාරියත්තක ඉස්කන්දෙ එහෙම කුර්ආන තාරිෆ් කරා තිබේ කොමාඩස්සා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එද්දෝ හදිස් කරවි එක එපාණු කාරිය මෙහමානු කෑම කාපුවේ තිමන් කේ එපාණු මෙහමානු මෙහාය මෙහමාන්දාරි අදා කුරා දැන් සහාබින් ඉතරෙන් බේකලකො දන්නවනේ තිබන්නේ අල්ලාහ් රසූලයි දැන් එබේකලකො ගෝවාගෙන් ගේ බඩාගෙන අබිකවලුන් අරේවග විදාලවනි කායිච්චෙන් ඉබුරි එකවණ දන්නවනි කොඩකුදින් කායිච්චෙසෙව තිබුණ මම කායිච්චෙ නැත් දැන් විදාලොයි කොඩකුදින් කොම්ස් ගතක නින්දවස් අපෝ ගිදර නිදානොත් බඩ තිබ්බස් දැන් කාම්වේගෙන් තිමම දෙමියුන් සුෆරාමති ශීනීමා බත්ති රගල කුරාකම හදා බත්ති නිවාලස් ඒ රීති ගොතෙන් නොන් ඒ මෙහමාන මිහා කායරුක ගේ මිහා නොකෑ අයිනම ගේ මිහා කෑෆියා මෙහමාන මිහා කාන්දේනේ චෙන්නේ පුරි මෙහමාන මිහා එකන පුදේ රේ කුඩපුදින් කායද කොලක එහෙම අංගෙ මිහා මේ අංගනි බත්ති ෆොර රගල කුරාකම හදා බත්ති නිවාලස් ඒ තිමන් එන්නන මේ කාරික කාකම හෙදින් දෙන් මෙහමාන මියා බණුෆරෙන් කාණිතායි එහෙම මේ විදාලෝ ෆේ ගොත එකවණත් දෙවටාක බත්ති නිවාලීම කාරිගේ මෙහමාන මියා එන බණුෆරෙන් කෑගිරේ නිදි එක දෙපාණු සදි අමිකවලුම සදි ගේ ගෙබස් තරේකු සරේ බස් චනුක හුස්කෝරාත බනිති ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة den nabiy sallallahu alaihi wasallam ariya hedunu gomun e mehman miha goyagen wadaagatu එක එපාන හදිස් කරවේ කදේ ෆානුගේ මේ හදිස් ඇගොඩින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුර්ආන් බාවලක් එමිහුන් ගමිල්ල හාජත් ගුරුම එකොස් අනෙක්වාගේ කංකං ඉස්කුරේ තිබේ ෆාඩොස් වල
Nabi sallallahu ashabe kalun ebe kalunge muda debe bassam beenam pule muhajirun dev matta deamenti be kalun en ambak wari kurubam beenam pule aneka dev matta enwa sebe kalun dua kurabi kadek faanu mudaluga Allah baraka la bashi timanne masekro bazar dakkash ehem vidalo ebe fulunge masekata barosawege mudala barosawege muhajiri ebe kalun ebe fulun me ansar ebe kalun mudaluga dirune ka no misnevike hama bazar wadage ansar ebe kalun fadai masekurabage ansar ebe kalun war musandi wadage ebe kalun tibei Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu ay musandi be kale Makkah ga musandi be kale kam huriya mudale Makkah mushrik watuli membuni timanna men gatuga kalege faana ebes echenne fagire ke ti mita horen timanna men nak vefare ko ke musandiwa dem Madina edda ka mudale duren qur'ana me vidala mudala huriya che kadem dare ge dora ekani niku wadagat Allah attaka hijran niku wadat anekkas wadagen hama masake pulu kurban Allah rahmatu musandi wadat ehm ei ebe kanu ulwa fawa gotak ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون එමිහෙගේ නෆ්සුගේ දහිවෙතිකම රක්කාතර ජෙමිහ ෆයි ඒ කාමයාබ වානේ මිහුන්නක අල් හෂරක නෝනායි එම්බිමා හේකමුග හේද කුරුමකී නබිය සවරබ්බඩ බාරෆක වදිකී කුර්ආනුග සල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වරබ්බඩ බාරෆක කමෙ එමිහස වල්ගොන් මෙ ෆිලාර් මෙරේ කුර්කොලා යාත් කරවිය දෙගන ආයත දෝගරේ باقي هو المسألة كابية وهذا هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته